na ma me ncha ye tiefo nyina no pe na me fa ne je ensem a etwa guo me fa ensom wo mo em se abefo ntintan no so onsom ekoso pa wo honom na enua be ma na na funny face em se ya mpa bibi ankasa nchira brante ne so ba bi kwa na be pe na ye be chi no na so obenye mo no na ni akasa nkra no ho de a ahwe em se ne ebete no enhye da anya papa ni nyina ene se na nsem ho a ye nua be me ya enche bia na accident bi ekokoba ya na ne ho aba asem a ene sa ni asa ba betodwa ene se minim se ne ex ne ntafo e maame bibi na sister no de ababeto abontin o se de ben o so honoma na o kai se ne tumpoduo ne tie ne na se ne sister ne tuntum ne na nantuo tie na em se ne enua be ma no bibi ya ye no abrante ne de ababeto abontin ne chat ne a enoma hoduo bi de abase wa try se obetumi aka akọ ne ma no ho o se bosumi bia obommodin se 1100 ene odema maame no se ne ntafo no wonfa enhwe wo mo ensusu no toda kro tumi frɛ maami enya ade Vanessa wo hwe kra so obefa phone no na watumi ama enkola yi ene wo papa atumi akasa em se eba ne sa ne dia na se funny face akwaya something which is the trigger nyoma abrante e de chats ene nyoma hodo bi ababeto abonte ne aye no na medi nkan aka na ofa kokot na ska wo hon man konfan ko now to me ma 1100 we na say wo ma na person hwe omo ebi mu krase 1100 na enye sese sana nkrofo bi keke say enye omo na obehwe nkra na mo ono ne na ho ode betumi na ode ma omo it is a official say o person hwe omo yi court na ade abamu ne de court no betumi akọ yes I mean but one thing is o kwakofa lawyer proceedings near the and you'd have to pay for it. No, but this is your legit. If you are not ready, you don't have that. Right. You are the father of the children, except otherwise. Say, Vanessa Becca say, "Ukraine nye funny face ba." It's when man on papa, no. But say, funny face man Ukraine dia. Na so no ani pem no so person hwe omo dia. Ayensha. Say no mention the nima dia potin. Is that how dear potin tia ama Vanessa empese obeja nkwala num ama won papa no atumi ne papa no atumi ne omo enya nkita hu. Die na asankra ba beto abonten. Oh, so dem kumase. Ale obi di bia yana. Me. Na unim say na nsemu aba beto abonten say o se time onyem ne ba no be 3 months. Na emsa abaya no ni abrante bi hihye ho no as odwam ma ne saa di onfa nko court no nko find out those days emsa yes wo twen ahoma ne se ma oh na make no ebia na Vanessa feel say ebia fan enkra na nya funny face emma it could be because for her to react that way for a long time Sadia because papa say me man cry me more pocket money at the end of the month me more 1100 every month bia now me fa more then what does it mean? Does it make sense? It means a lot. Mama nko emi to so na me fa ne edidi so ne mrem say na your time no ya e bibisa no. Ene Bridget Otu or broadcaster wo Ghana ha say na ne kunu wone no etie sisia. Ai Bridget wo Metro TV. Ne kunu one no etie Dr. Evans Ago Tete. Na Bridget ene IKSM atwetwe nkomo na enu mu no odi etudwa kire se ne kun ne de enam nadamfo bi so na kire se watumi ene ni hia ne WhatsApp bi na nadamfo no de ono Bridget ne picture ekokoto honom na osi o sister me penasem di ne ne wakeka de ama omu mienu a kire se Bridget so okoko ne papa ne hia se wo kasa no hwe ne profile picture no tattoo bi a yire na battery no se there be we de mintimi enti no se ase ho onenamu no hyede twansa no ne bra ne ba betena atwempra no ohyeda twa mpanifo mo ye abranten who investigation I say enfie mienu na nadamfo bi na introduce yeah na enfie mienu na akwa na penisa onfi osu onfi covid time nyina osi that time nyina we ba be pata na to be day too be I know say we need to take a lot of precautions onim no from anywhere osi tattoo no kwa na epushi ne ba from nadamfo na introduce man no and radio adwuma ne TV adwuma no ko fa kra na obi kra obi abọ pa kra ma obegu anim ase enti wo hwe se tattoo ni nyesa kawa boy a ana se bi o ye drugs wo ton boni ni anja boni tutu kwan ni anja ana se mpo o ye MPP ni a sen o kan ye o ka ho ana so ye MPP ni bi popo a
Ene na oyo mo se omututu na wakwa no tonton ni bi so dia na se dia de na ehu entina na o se we nyina o hyeda de nani eto fom pa hwehwe mu na ohunu se abrante bibia ni honom sa na ni o se bra ni fantom ayebo me dia no a o se o mo wedding kra no ono ankasa na o se nipa be 10 to 20 pe na wo hwe ni mu nti no mo mienu no it was a civil wedding o se aware de wo kwa eye issue o se o mo ha nkonya 20 o se ni aba panyin na 20 can ho na je say omutumi e but enko wi say sister otrimo de no she wanted something private side private side we media ni ankofo tie say drofo ye ni mu madam no nana jai wa fla ba cross side obi say ba be di akire ono me cha hwe on we hwe be didi no me cha hwe on kan ko no e na ni kuru ni shoe ni kuru na tare kran so so nsan nya o be kan sem ba say ya na ko be ka say the homa bebrebe the homa bebrebe tina wa share that invite to be na oba no so also open private open the private be man na the private ko be ka say the homa bebrebe na fa hin kosi she has invested what sense say kra so auto cement obi an ka say cement for 1 cedi ena akonya no so for ga nam say ni akonya be no high ne sa tira ho ene wo ha akonya be pa na for cedi wo high ne sa ni I did go da dura ho ni for Ghana eno for Ghana ebi cry for 50 pesos ebi 5 cedi okay kwai enti no na no nti nam say futuo ni nyina ne say ade eye ni ahobeto nti eti ni amanfo beka Bridget edi eno so so oh there be the pressure dey wo me na make no me say prenya to dey the bodwe nyanya nje o kan brofo a crab on chest dwe eti mami komenim na na shata ekokopie mu ewo na vrongo esro no baabi na obukobo ni show ye ni bibia wi no one emabunu a wo muso so mo ani gi anwum to ho na show na ko kama de o ye o sa say well and trend sa oh nya sa na me cat scratch me bi sa say o chese ko kama ko ye vo yi ni sound ni ade na ko kama show pitin kakra be ye ko ye na no wi no o da no asa mo ko music de be Ghana music awards na say yes can promise it atiam kasa na nkofo le sound no sound ni people were talking about them start yenti and na o share da na chese they were sabotaging him enti na shata ene emabunu no atwetwe nko no wo kire mu se hwe me obia ni ho no mu asabi obojam chen me esusu otu amfo sere o se obojam ohu wonu adokunu no ohu no obojam na jabu o se be 5 months ni o fa bi nkana no sa 5 months 1 2 3 wo bojam da musumenum wa jajabom so o kan o se hwe me kan kwa ekwofo kra nyi ni o se o mojam so o se 5 months wo bojam da o mojam so cigarette de oche ani naija ni eti shata ene emabunu a ewo na vrongo atwetwe nkomo no watu omofo se osre wo mo a yesi wodi wani mienu ehwetua mu a ebo nana unhu hwe oni o han wani sia afa wani ni ba ko ha ba nti be very careful na nya janu o mo janu drugs asi ejam bebre no ehu hia nti no osre wo mo pa se wo mo be ye nwom no a na school dia ba ko school a hweso ne ko na afa no nwom no na wani je hu so na de wodi wani akwa di echi na se we eye afutu a Shatawale ene na vrongo emabunu a omo enije enwom ho afutu odi akọ edi amom na se enwom mu aye den papa e wo kwan be so na bibia ememme ni ho nti na ne mamu abaya oh mema di omo ni entertainment ye kanti na aye di show to ene jara for dada ejare za e se ntos enti dia na aye di ntos enuane ho nyom aboa ye di awuka de ye die ayi anya ye die se bibia nana eda no hene say mommy there's this meat pie in my school she said 10 Ghana na me say mommy ni sisimo she said oso no enkola de kola meat pie 10 cedis nana 10 cedis because me ba ku bia ya me koto bia no ne 25 10 cedis meat pie me dia me to 25 no 4 cedis 5 cedis said 10 cedis wow na kola no na meat pie ama no Ghana okanya kan say motagi ne say multi say 19 cedis and 15 cedis bottle de ni bia na kan kan de na 10 kan de na 10 and a bottle de na say de ye nom no papa no better malt na de no 50 it depends on where entini so ahun na say ya to better malt man no meto me no nansen kra me husem kokoto bra me na me to de check me how far entino na no say Miss Bell so de ababa beto abonten na ya Miss Bell kan say just she's so frustrated or say a day
electricity ewo ne ho no oto 200 Ghana dakro ewo ne he ne ho ni fie yi be bi o ya ote anase no Bellas pub ho no na no won to mom to banana to abo say dey so let's light there won to who ye aduma your commercial you let's assume say your commercial light and our commercial meter let you wo efie de oh baby amete e wo Islegon your commercial meter and I don't know commercial meter ko bo ofie enyem na apartment enti na mje ye oh dem je commercial meter no mje ye ka ho asem eno no ma ka kire mo pen eno me so kane a 100 Ghana mesese a so I'm sure that is what she's saying Asia and cities a day some so with Asia so just imagine my top fine no crab go to the ice blocks gugu my past strategy eno dem say enti say chese nyoma ehu boa ye de na toast tomatoes krukru wa ketua ya dwaba say na 5 cedi nya won sasa nya won sasa okay ni say enti ni na say wiase ya dia ma chese wo mo anim se nko wo mo ka bi wo mo anka ade no wo mo otwe easy ese omu nyina de omu anu ababatu bia Miss Bell e kan we say wo kire o say electricity cra daily no otumi to 200 cedis nana me sure so to wo na sana ka say wo sese a wo sese a yeah enti no me say wo hon ma no akwata eche no ade na ya sana wo kokohwe na say hum ko dia we ni su bebru papa nana anya easy o esa na me koto bia me kura ska wo so yes network to da wato wo say wato I mean say Ghana me tena ba bia turn light 2 hours na mai enti me ko fi another 3 hours answer network neighbor can you imagine yeah enti no nana ni akwakoba no ni say mama spell nana spelling yes enti na mnya na medim doko nam kom baby oh so classic ayeka enti no ma befuma ni enkwachire mu ewo alata krom na Nigeria ho nana Temila de openiyi edin nana terms ho ase na mekan terms abaya tuntu fe din ya de okoje Grammys no Temila de openiyi what too much also no she's not dating she has never dated okay yeah or that's why virgin and answer day hon de wa mum on to me obi wa yesu date no we ain't dating obi o ha no we ain't dating wo sia wa kraw so that's all she's saying or say she's not dating also no per se wonimpra just wonimpra Next obetumi adwamba oni na me kai wonti obi o sia wa kraw wonimpna o dem tey okay enti no so no de ono ohu se on he be me ba betena be ma no ne na tena wie no nana odi nsem hunu papa oboni mu o se me boy no nti o so onya ho enti wonya ho nana nani nipa ne ti odi nsem hunu wo kan so baby I'm done I won't do it again so ni sa akoma ne sa nonsense abaye dia me tie na me say na sister nso de hu ani wa sheda mpeka so maybe say wonu nsam say enye kra eno susu no odi am na osibo desire man susu enkrofo bo na wuto aba no crofo na boy onu ala ni hu sie na se no obi nim die sie o chichira de o chichira ma nipa hu en because eba monte bi kika no wa drugs ni ache no e obi na danfo be ka so yare ba no surgery oba na danfo be ma na ya ni surgery ho sister bi susu ba be ada no how on the show man ende je bi sana na ma danfo no me friend na bi sana me kwa hwe no si body desire man no aba ye de che kure yo nana eda no say oh yeah life be he was shedding tears oh my god yeah you know sometimes wabre and sometimes and someone unya ya obeka pa like the brofo ne ma and nano pamnya nidi can be ka brofo bi no ahwe ya na nkrofo ya na some show but bi wo ha it's difficult to voice out yeah and some show they be nti ya ya me fi JB na yi sister fi akra e de ba beto abonte say surgery na ya ye no but say ne de ono anhye da ma abonte surgery kra because payment well ntanya wo to a wotumi
did some days, but then because he looks very. But he's okay when he came. No say na ne brand be na or day bab ne clothes. Em say or yeah or san be. Yeah. Ne social media handle. And now or say Oma reporting to Zara man na it was social media no. Obi ko report to Mazara for ma o change di no kakra ti no na wa chechire bi asi akonwa bi susu esi ni nchen odi twa picture no na bi so e bia ne wa design for it's a new bi odi aba ba enso so I mean he's doing well yeah enti no mo ana fashionista yeah se bon no na na abo na wuto Ghana for dey e beku ono aso ambo meka wasem who is known person uni ho ne ente because every day na the otete ho man kra na ho akwa na ya no di na chi no Zaraman nie abrante nie kase nana nie nana aduane de o mambia well na it makes it fun me tin Jokoto kancho Jokoto be ya if you rekwa me Jokoto aduane didi am pa me kra se me o politician say etefa aso no we mi say etefa so sa something which is now okay Morris baby face yes fine man be adina now worry celebrities in my worry gospel men say worry na no ababo nti we say no padodo no sebe wo mo eye me kra me sebe ne ba pepedi o se wo mo ye gospel anyum no dodo no ekom no ya no mo de obi on mo hwe no ye give ya normal anyumi bi na fa no de nya kwa ko ti senya meti wo mu baby face na kanisa ono an ne ka wa nka wo mo ede wa moji ba se akuti bia so nim ni wura wo so wo hwese ne a nipa no obi on mo tun se eyi kane no se edamreku mu ne ho amam se nyame na tin mu no de ye gospel no ba we eno ye de pa obi mu hu se we nyame tin akama ne ye no kra wo face we ye de tin pa why you see o mo obi adi o na me kan wo di nipa physique access nipa na obey from so na nam se o nim ba me mom de menim ba ko amenya sure say nyame na frɛ nya wonim na menim na na ne etinu na no se yakɔ yanim se ya na Morris e kyerɛ se o se no futuo ene ode be nyamesom ne nafam because one hwe ye no one hwe ya woni ye ne munioma bi a wo hra akɔhya tare bi ma munioma bi di munioma bi abegugu abonte no ayesa wo tu amanfo suntudua no kyerɛ konkron no o se nienam no so suntudua beba no onue ye bone pa de mountain ye obeye nwunu no aye nwunu ba ye hyenso so a na wa ye hye ode nsem nyina ababet nana fela Makafui fela fela medical fela nana I mean fela medical she is acting very mature. I mean say it's some people are saying maturity nana maturity obi wo ho ana obi wo ho a obi wo ho ana wo niema bi sie nti asem bi ba amfana no tu because uko bia asem bi so awahwe a kiss bi ankrofo be bi ne be yode obi wo so naturally no obi a ya tete no mfa ne fie common anywhere abonting. Okay. Naturally. So what people are saying is she's acting very mature because in some no sanya medical le ba abonting or no opeja nyoma beto abonting kansem as what see what to man decided not to talk about abonting and so they asked her about the tattoo na won ho no and watch so tattoo ne de o bo kese pa de medical and ye ne ba papa nso so one na ware paint no tattoo ne de obe pepa nko ne besi start yes e ba no and nko pepa na but sem ne bia medical aka no e ho be hia so obedi bi ho nko not everything but e ho be hia say bi o ho you really think so? Yes. Some bothers on her job. They asked her about. She said she didn't want to. Her job. She didn't want. Na job ne body na okokoye de koye you know no mama can answer them. Of course, unless I did not biom obeton ade foforo. And even obeton be foforo cry. It bothers on your credibility as a person. Na to obeka kotobi. Nya emfa ho. Na kwabra ma ne ma. Amane bai. Wona wo sima kwakwaye me body na me. Oya so unu aduane kora mete. Wonu aduane keke. Na wo do din to so sa fala aduane ni ame because of their work mento. For her own sake, there are some things that I feel that she should talk about it. As in, obia. Because look, because utumi enum bibi slemi. But also Ghana for na ya na ye ni ntiase woni maybe.
ade bi wa otumi nom esleme o sleme wi a sa umu odu a na wafu so kakra eye sagi yeah me kan say a me ntire mu ye na wate ase fat na honam no ayemremre enti se mremre ne ba so ye so wo ska we surgery na omo mremre fi on na flat fe na stomach na iodine kama fe there's some exercise because what I say anti ebia wo crowd there sa na you can explain in this manner and it will make sense to me because me I'm educated on that level. Yes, and I understand. Ghana for yes, we akonya bo a wote so sabe e beka kire obi se wayi mframa o yi wanu anyi. Right now no ne be mo ne dampam ababontin abeka se wakwa surgery cry because of no ababontin abeka se wanya e na abedi edi. Onyi ni. Sometimes it doesn't matter. More can we talk in the crowd there. And so yeah. Yeah. That one is also something she needs to because you see problematic. You see, so there are a few things that she has to maybe say something about. And Crawford can say they are trying to gather whatever and come back. Internet bia we can. Obi also feel say one cry. Nobody silence is good. That's much as silence is good. Me, I agree with you because. Or delay not for herself alone, but for the daughter. with the general public. I mean, yeah. So, okay. Or delay with and sometimes too, so, they look up to you. Yeah. Sure. Oh, and sometimes and some there are a lot of things. people looking up to her. Yes. Maybe they come say or premiere or they call on Mark no. She's a very hard worker. She is. That's one thing I medical admire. attested to that. Yeah, she's one thing. That's one thing I admire about her. And say no any na mama fair no. It's Mahusa Brand. Rabeyo Nigeria Paul or the Paul then. Ellen Paul. Why then? My social media where so akokasa ai enra kra na msa na kwa mudi ho kobo say ai oye oba no aware a usika no ye fa nkwa wo ka wuti we na ye fa wo wa ka tia nkwa to ukunu account na se daga ya ni bibia ye okay wabodam ye bibia ye okay de ade tina be masika ye musika na mu musika nye be na mu di account is our money your money is our money my money is my money Debi Ohemaa wo de nkwa ne sapo bisane se sa wo sika na ye sika Debi Ohemaa sa ne sika na ye mi sika no on the to account man what is wrong with you me say on the to account man did you put it in my account? Put it in our account. Mama, me a question. Talk. Now, Momo, they me from account to account. What is wrong with you? Say, Momo, salary. Account. What is wrong with that? And give me just a reason why you want to from account. Say JB out way. Me dey account and account your TTB. Na me ya dey ira. Na me dey to captain account. What we ya adoya e to le bia otum say e fa so ni so. Adoya yo be to le bia wo makwa mu wo fie. Na wo ya adoya wa bante. Na di misika ya adoya na me mebele. Oni ya ho number ko. No number. Oh to boy. Oh, Master Jai. We should do a joint account. We can do a joint account. No advisable. No joint account. No. If you are having a business, we will, no. Even if you don't, we will decide. Say for our children's sake, joint account. No standing order. Every month we are yenyi me 2,000. Yenyi me crew 2,000. And we be ma 3,000. Who they fancy 5,000. Who they fancy 2,000. Me nyobia. Be ma sika di esha da. Enti when na make 2,000. Because me pay juma. Enti 2,000 near their bom near their two every month for akola. Ya ho tire na bibia ko hia wo fie na pese ye koma together. Ye be koma na wo be ma no kra betimi akwa near their koye. But say I can me busu me tie. Na to me kuna account. For the what? Na dey feel I know who you can say you for who sika me to account would you be okay? Koto dey na buju. I say crab on chest but listen. What crowd na Patrick can pay my mincho. Ai me mpena bia na me no what crowd na. Eh, Onua no man dey shadati. Ai me tia. And Patrick hi. Ai London. Okay. O ni nim. Obi ani. Na kan komo no yenkoyem. Na ya twempra water crowd no na ne ma onyeska o hwa no afro na ya not them e wo fi am sinyo no aba and that men 2,000 o tawo je 1,000 na mo so 4,000 so you
okwa no asan ba na ma 1000 ya mudu kofi me kai abet I would 1000 ka wozo no ho no 2000 na fa to ho na it was love, you know, and maybe na we hu say unyo bi a discard rough mom kra betina save more than say ono e wo ho wan ye no mu say no ene ye bobra ye what ase enye sika to oba kan no na ba to oba dem because ye sie we manage the home. Look at this one. You get it? Look at now what Paul girlie was if to buy my account look asofo kra na asofo kra na ehunu asofo se me so for me before me suka to account silent can you imagine? Yeah mo Onua 95.1 FM. Yeah, Junemo.